Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memberikan nikmat kepada kita sekalian, terutama berbanyak kesehatan sehingga hari ini kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Pagi ini kita akan ikut melaksanakan sholat Id Hari Raya Idul Kurban 10 Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan 28 Juni 2023 hari Rabu. Jalan dulu. Hari ini kita menghadiri atau mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Nurul Jihad Manggaruti, Somboku, Kabupaten Goa. Sini, enggak ada situ ikan. Lot itu. Yang akan dilaksanakan mulai pukul 7. Jangan lari-lari. Kendaraan-kendaraan yang depan ruko diparkir. Ini kendaraan para jamaah salat Id. Ayo jalan maju pelan-pelan. Maju terus pelan-pelan. Ini baru setengah 7 sudah mulai padat sampai ke sana. Yaitu Bapak Ustaz Kiai Muda Muhammad Rizal SPD MPD Hafizahullah, Imam yaitu Bapak Ustaz Darbuddin SPDI Hafizahullah. Selanjutnya mari kita sama-sama melaksanakan salat Idul Adha secara bersamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانئك هو الأبتر. Muka putih tuan. Bukan layang-layang ya kita orang. Tidak boleh lan-lan. Sahabat sekalian, demikian dulu dari acara sholat Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Atas kebersamaan sahabat sekalian, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita dan menerima segala kebaikan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.